Hello, every good evening. Welcome to Manu Utna, a 360-degree analysis of news and events. Manu Utna, I am Punu Utaram Noksage. Chahi ani Hokiba 2023 Megi Tarik, Dagi, Chahi ni Mapung Park Kadorova, Adumba, Kanglup Anigi Irani, Aduna, Ladyba, Megi Tarik, Adumba, Hogi, all tribal students union Manipur. Tribal gi oiba mafam singda rally am kaksat kibni rally gi waho sina khoi Manipur gi hajik laiba khoi mitai na scheduled tribe status masi phang masi yaroi yaning de haibu gi adum yamna peaceful oiba rally am khak oi gibni adum peaceful rally da yamna khoi violent oiba mawong khakta horok podagi Manipur da khoi mitai da mafam singda maroina chuchampur gi horok badum irangda chuchampur da mitai sing Cookie Joe community Kanguna, Makogi, Mayum Mayamaka may Tarpa, Madi Tongan, Mokaki violence, Tarakudagi, Nasi Chahini Mapung Park, the Radum, Iram Kakwiri, Aduna, Yamna Pajaba, Religi, Kogi, Maming, Makakta, Adum, violent, Toba, Manipurgi, Hajiklaiba, Koi Infal Belly Faba, totally Makoina captured Dolaga, Koi Lady Mama Pumsi, Cookie, Makoi, Lamam, Ontoki, Habigi Adugi Wahoni, Aduna Makoina Tarambasi, separate administration, Habigi Adugi Wafam in the form of Union territory, Habitude, Aduna, Haribo from the Hazik, Koi Chahi, Nizida, Tongan by Irang, Amadi Tongan by Mishimina, Mayam Kogagore, Aduna Narang Sisu, Koi free movement. Chingi Sharuk Singda, Maria Kuitamgi Sharuk Singda, Indiagi Union Home Ministry, Maketi Lorok Badum, Warep Kimatungina, Manipur Chinga Maritam, and Changna Yagadamani, Habagi, Adumbayamna, Kogi, peaceful Oiba, Kogi, Kongchat, Makaka, Marilena Badumba, Kogi, Wahoo, Mukatagi, Mishimina, Yawa, Maritonganba, Miu Mamkuk Sokpa, plus even security the power cookie joke community gi civilians natraga khulai bai mi mayam kakna attack taw salakpi wafam laikre even gi life round bullet power gi security personnel gi gari da nongoi kapsalakpi adugi achobo wa hau duni ji ngarang oi gi badum bayamna angakpa gi india gi union da power gi threat tawa yamna singnar gi wafam cookie joke community gi maike gi laikre aduna hauji wari film sida kari oirakani gi Masigi rally set Kramadum, the Masigi outcomes a carino, Hena, Wigi, Kudong, Tibamadi, Kangupani, Maraxida, Hena, Unkana Toka Doribra, Habiki, Wafam Zulady, and Maraxida, Wagi Mamangi, Hokiba, Marski Tarik, Amada, Amichana, Chair of Manipuri, Governor Yawamadi, Tonganba, high officials, Mam Yawa, Mifam Amakaktazu, Hazik Kukina, Makoina Taliba, separate administration or union territories, Machichana Bayaro, Masi Piba Sungayaro, Habiki Wafam Legre, other Wazik. Cookie tribe natraga Joe community natraga mapani changjal illegal immigrants terrorists kanguna thambo afam se until and unless masigi peaceful oiba masigi peace ki oiba reconciliation lagna bogi damagda makoina karigumba separate administration phangdaba targadi maitai haiba jati ji wari sanaroi India government has phau threat to bogi afam duni adu maraksida Indiagi Union Home Minister Amit Shah na thambo afam se hajik Cookie Joe community na taliba makoi separate administration either union territory masi chana bayaroi p bayaroi haiba wafam duni lai wafam se adunga si maru ina thamjari topic si no separate administration Amit Shah. So topic se mari lene hek lengsin pe se oda Dhanabir Laishram ni social scientist oda an muktar taram nuksha ke grateful for your participations aruga oda Ningthoukhongjam Satyajeet ni Chief Bureau UNI. Satyajeet, thank you for being here. And last but not least, Dr. Yumnam Premananda, Associate Professor and Head Law Department, Manipur University. So I welcome all the guests, Manu another no separate administration, Amit Shah. So I'll come to Dhanabir. Dhanabir, Hazik Amit Shah ki maikeri ki Union Home Minister na thamgi wafam se Hazik no separate administration haiba wafam kak lai Hazik adu Ching the lady cookie Muising Nadi, Hozik, peaceful or never Madi Santi Lagna with the Mokta Maide Zati, Changno Yana with the Mokta, Hazik Makoy administration, the Pangri Makai, what is an array having Aduna still has Wabanga City indefinite Makoy total Hazik shut down to Wahogre, Aduna Indiagi Union the Indiagi administrative Akoy area Amkok the phone a sinner Pugi point Amkok Yaw Shavasida. I tend to get Karikari from Tambe. Tasingna lamama ko state wagera union territory wagera mai leizagir di moigi akagnaba mai lamama leizagadaba ko mi budi leire mi lam leire kandani government laibu khuluse nagagi su yamngalingida ahanmada
Greater Nagaland in Nagaland Park Tok Nova Quigi Songi district Kara Loktopi Port Lerami, Oigidre. Adimatun the Greater Nagaland the Toktoga, South Nagaland, North Korea, South Korea, Laris Mina, Akui Sigi, Naga inhabited area, contiguous area, see Tongan Mama Semba Wapam Yankana Leramico. Others you talk more than 20 years came to Dre. Cookie Namu Inona labels the Naga Kitan Kenabam delay, cookie in a lamzility. There is no cookie lane ko. Cookie lam have a late. Moina inhabited to rivers agazizu. It's not only the cookies ko. Ate isudum tai. Aduga moy atopa mazu moise illegal immigrants ne have zu yori the nako. Aduna adugi potu labaduna moy cookie lane, cookie hill like say yam kan sagat chabane. Ram de hojiki du yala na boina. Aduda hojiboba sagat padu mai factory ko. Hoi mi budi lere. Aduga Sigi Sida Yam Quaidi Marueba Lamdu Latana Magi Dimanzi State Wegera UT Wegera Hectia Dina Tebaco. Adubu Honor A di Quigi nationality ama Aigi Kangubama Manipur labor Manipuri in a raising sea Natava Nagaba Latabadu Nagization process Nagawam Domiam Nagawa and Giva Cookie Joe Natamiam Cookie Joe Lakpa. Se thadong na koi cookie na te gaise sumaina moizu mi du sagat pado adu to process sang na lai adum ada la aga hojik sida sigi demand ji thamak pasi akak na moi gi lam lai tringai adegi moi gi mi si su moina cookieization hai tare ne si to bu ju jo cookie ne na hai ba kan ya ba ya do myam na leiri aduga sigi manung da ya ba clan macha macha ki bidegi haibagam da baju myam su lerem gani ko adu sigi process si lakpanina moi demand ji tawraga lakpasi masi yam kanna lakpasi khoina su manipur gi miyam na su masi khara adum yam hena nungai na daba interest tongan tongan bagi yam chawba conflict si lerpagi mami ju tarak matam ni ko sida akhoina discussion da ju loi haiji da ngalling da masi center na pibu pini har su pibu piro har su Kariguma Kangal Lagadi, Waroshinama Purpo, the Ira Library Port Amadi Labani, Adu late Havado, Prime Home Minister, Union Territory, separate Mission Wapamzi, Masi Ezendazi, Masi Late, Edi Kanade, and Yamna 100% rejectoico. Sigi Posi to was in a Maramoidana, Moigi Matam Sang Lapo demand si Kaiter Pogi Posi labels in Oziximoji, Yamena can work. Yamena Kogi Kaitare, see Benabaki, the Taker Hibaki Poto, a young queen resist over the Namdo Mande, one of the Mogi Tariba, Kungi Mowong, and the Gimogi missing Zinako. Adubu, Sida Queen Kitangi and Bayabama, Yaris Prem number one then. Cookie Joe Singsina Supremacy, Cookie Joe Supremacy Tareko, Cookie Joe Inatava. Moi Sina, Sigi Wakalo Leva, Moisina, Masi on a yam. Hector Toring a yard and hiring a yarn in a Kanbagi Potsi, the Singing Sigi Wakalon Chelen Majidi, Union Government paramilitary forcing a neighbor. Havadi, from the very beginning 2005 Tigi paramilitary in Sigaluina than Lamni, Moida Assembly suit of Mustokte, Madame de Moy no Indian Army, the Central Paramilitary Force, the Makulam to Tabana table. I think Muito demands you, Delhi the Togodo with the Quetta Tobani. ID community do intorena. Ada sigi zi lakpasida moina hiring a yaraga lakpani kariginoida moisi yam pasana scenery counter insurgency measures sidako. Adu sinabanina moigi contribution ju leiba dinaraga sum lakpasina hiring a yabasina a Delhi dazu home pipe sing adugi potu yengaga hypet chawrap senaraga lakpa potu Handakti Yamna critical or Pumatum Uibasida a sing Mudupu Toraktana, Sagi Moina Sum Luina Purpogi, Karihatara Kogi, hiring a yarn in a Kanwa Poto. A quite a discussion the Panam Haidana. One day, Cookie Joe will be the ultimate victims of the Delhi. Adugi Poto Lakonina City, Moina Hek, Pamba Demandu, reject Purato Ramnina. Hojiti Karidoni di Kasulate Kasulate Mogi Yogi Satarazu, Satadu is a Canadano, Government India, Satadare, Quena Piazule Venina,
PRLM state madu Satabaya Honade, demand union government Tobuni, other the Tiner community the Tiner Gamateda, Hosisu Muingang Sakpa Mamata was A to Z Delhi Hide. Ha, Piran Paris and I'm going to say Wari Boba. Aduga community the some Tiner by postum lai. Adon lady was the in a conservative Moy Sigi Wapamzi, I am sang the Moy resist of Bungam Mande. Adu in the meantime, a queen young Bayabasico. Delhi Nazu, Mogi Pibiaba, the Mikey Animaki Yagadaba, compromised line with the Bayaba. Animaki interest is soaked about what local Kanikaleva. Okay, Aduga, Odami, Union Government and local Mogi Kongtangi, Matungin Azik, Manipuri, Santipur, no, I'm going to honor the average, Yamek to me, Narangi Todoxina. Adu Narangi Todoxia, Hangani, Mutamda. Ngarang Manipur deployed more than 70,000-80,000 security deployed on state police force mayam ko yaure adu chingi sharuk subna tagi kangpokpi to senapati yaunaba lambi honaba matamsida praja mayam gi mob control to bungam dabaji ngarang union government na lokhalai ba khongthang si mai pak pung ngam dawri bra natraga mai pak kharbra natraga madu totally masi india gi mai okta hoi kemda mo alawdre haigre haidare ngarang kukijo community na aduna adai dudi kamai na kari habi sigi Moy Kitang Ngalbagi Ngarang do not Ahanba highway the Tugairaga Lapagi, Adu Timbugi protest of Ahamanu Minidana. Guiraga di Taptara Pusi, Adubu Aquinasida, Yembayaba Madi, civilians in Sina, the minor protest over Ting Bokopata Wusida, Kahina large scale the Moyamzi, casualty lane in the Hector Wuziadaba. Adunabu civilian Tole Nebuco. I did casualty, I mean, like Radingrang me. Cover credit Yankai High Credit, Marfu Haiko. I did mean Lorga 60-70 this way ever. Amas Sireko. Ado Sigis Mina to Wusida Sibo Bukara Yaman Bani Sour Baneva Torize. Adoda Sentaki did them Torani di Moide in a Koina Hajabado. Once Santana, the government Togi and a Kalagadi, Sabin of Lega di Moy, Corsi Power Sinner Canina, Power with Force. From the low to Gibas into the low breaches in city anyhow Luinova Ahan with the Pazani Yangi Yartagadi Yam Henba Matang Magis Muizu option Yam Ladina Aduna Toropeari Adubu stay Nama Lorpadu Delhi in a Loboyam Nui the highway open Tony guys to Zam Nueva Adoko state Kizu Namu Bust House Hoigre Adangaranzu my Pakidre Adu Muigi Maruena Manipur gi akhoi kuki gi lamjida maitejing social loi ga haba keno dukta khara tabdi nuaite natra adu center gi di moi ngarang chatkani na highgram in moi sumlep tan honor rakhineba adegi di paramilitary myam lariba kholiba myam jingsi sinaraga oithokna ba honor pusu yari adu amabu orsu akhoi lambi chatpa bu oiro thingba bu oiro adegi akhoi gi highway ji thingba thingdaba akhoi chatpa chattabajida security force myam puthoga chalu chatkanu ga ento bui mota mutual understanding ama leraga chanaraga di mizu chalak tong male aduna tana security force naga chalan ba oraga di phanam na chaningasu risk to tanmani na chalak tab ju ya gari nga ta free de sabe hium de lakne ba sigi ju mo honor kane khali ada moiro honor ba santi pro na honor ba mong ju phare aduga moina thingbu di moi gi interest tu gi matung ina thingapani ade ka he no ji moi disparate move ni kai noida moi gi khwai de gi mang ama madu oiro na he hai basi nungai badi hokna de na dawai thamjage okay the Premanda khoi gi hajik Amit Shah na thamo wafam se maroina khoi kuki jogi UT demand se non negotiable ni habi gi wafam khuksu lai gre adu kuki gi de hajik maruina makhoi gi demand je phangdri ba makai kemta tawroi maitai ga sangdok jing yaroi maitai ya jati ji ga mon unar ga lamina ba yaroi habi wafam dani aduna sai wai sida Cookie get stay and cook like Revzik say, India government gives you when it would have last 2 years, say, India government say one sided way, and Lancida, even Cookie musing the Kayan, Huimating Bangale, have a give off from Bowler, even Mapani Sangal was security forces power, Cookie labor community, the bias level, give off from Lady, Mokoy decided over again. Other hunting around Twitter dog, going security forces, may have them than a Puba, whatever film has it India my own say, when a commanding by Messi politically, when a Yemotamda, Messi,
हानसु इंडिया ना जिक सथरी बला से प्रॉक्सी वार नि का हैबी वाफम बाउ लाइरि बने जिक से अदम हाउ फार कैम थाजा बुंगम दुरि बिनो इंडिया न लखले स्टेप सिदा अदुगा हजिक इरांग सी का हैना मोइन साथी लगा थोलगा मणिपुर दा जिक प्रेसिडेंट रोल गे का हैना एक्सटेंड दौनबु गे अदुम बा अदु पॉलिसी हम का कोइबरा का हैबी वाफम बाउ दum हंगदब नते अजय बिदि कमाई थंबिरम बे की तामो धनबीर लाइसम पन थंबिरे को अइना सुम मखा हम ताजगे हौजिकी से अंगोंदा हांगी क्वेश्चन मते मते अहु मरी यौसंगरे को हौजिकी अमित शाह अखोइगी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ना हाइसे सीडी कोरा व्हाइट पेपर बुद नते पुथोगा मोइगी ngथाइगी मार्च 1 की हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग दो अदुदा हाई हाइबनी हाइसे हाइरगा माना अखोइगी गवर्नर दा अजय कुमार बाला सिदा हाइबनी सुमाइ तौदना यूनियन टेरिटोरी पोसिदी अखोइगी कनोदा याउद्रे एजेंडा दा याउद्रे सिमदी तौरो हाइनेबको अदुगा नंगसु मरि लेना मिसिंगदा पाउसु चेनग्रो हाइबनी खंगदे कुमै लेना बाइ कुकीसु याउब्रा मोइसिदा हाइदी डिमांड फंगवेदबा डिमांड सि फंगवेदे अखोइ हाइरे दु मे थर्ड दाइदा अखोइ दुम खनबदा नैनबदा मरि मरि हाइरमने सि फंगवे यादबा डिमांड सि legitimate demand haibonga illegitimate demand legitimate di tanba yaba leina ko right to education right to life kasi law da yawini adu di tanba yaba adu law da yaw da poni moina tangkhalai sina kari lam gi law no khangde ko mizoram gi law brahma gi law da yaw jala india law da yaw da khoina haibu article 3 se apply to yaro hedo taw da boina khambada thaina gi mizo accord to da ma yawram bodo loram dai da Manipuri territory si semdok sin taw article 3 palga tawni noina hojimaki di madu we no commitment kana ma line am yarom me ko adai dagi ga kothu article 3 pan gre adana masi Manipur si to union territory mu lawro si kana ga khalam no malen khamada adu de khoina yaroi haidana yam haigra bani an masi koi swai da khanari sing si ada si yori ne ko yau ba ga Amit Shah na pudi ta bana te khoin khanari si ai ta ga su ma gi sebok sing na le na ko ama ma tai ne do paw pi ne ko adu ga thawai ki kai dori ge si ju Manipur ki public opinion am form to bai se discussion ji da khanari ba nei ne bi sing oi doi ne ko intelligence kari gi report su khra dum thetok thejin taw hai mo na ha aduna article 3 si di apply to bo yaro Manipur da khai na khoina hai gre hai si wa phom ani dagi ni amana akhoi si asagi nang to state agreement adagi instrument association ju kala kanda merge agreement kauba international treaty ma sign tawra India da sangi bani na madu he karak matam da Vienna convention law treaty palaga pharak tarakani robust state regulation am leiriba nang treaty ki provision ji nang thugai ta ga di material breach of treaty na adu ta ga treaty ji no more null and void and law thopu ya hai provision yaw re da adom da lak tang bera lakani haiba ma de amana khu UT president jury side na what you possess under the law and international law gini ko nang na colonial power thambiram ba nang power nang lamdu atopam da pura changba matam da nang lamdu da boundary semdok ka harga di madu international law na yade haina si juice ko jen hain preemptory norm of international law ne adu ipo to ko na thame adu itu pusalaga ne khoina kan haise adu na masi legitimate of demand te phangoi haiba ne ai khamba da settle na sumadu kup na nai ngulu mali maram di pide kado piba yaro du haidu di haide ba ko haida ga su maram di leram du ni maram khar leibi gi piba yaro du ni ba ko aduna ethnic line da lam ma khaidok pa da union territory tawsi pamam do mande center na adu report male na moi gi ethnicity ji jo ga ra haiba su ai kya ya ning di ko jo ra ta sui lem da ba kano mo entity ma sagal ai ne ba jo ga se ana moi manung da khanari su adu ne ba magi macha mayam sigi magi ethnic identity do ma ka da pot mayam lai re ba ko adu report am lai ba aduna magi union territory sima su pi roi moi khana ba da yaudre ha sima akoi honorable home minister very clear oi re adu aina khambada moi su hujik se handok ki matam oi re natra siram dai khonga hoi dana sum akoi gi siram dai da di ising di rak na ba da kai are re pai dana ko maina kai ko makhara di sauna tanjal laga hayeng khaga di phangadra kaina adu magi policy ra that's different thing aduma ade ani subo question na PR gi matang se PR si dai na khambada handaki kaino lai se parliament se tang tara dagi session resume tawdu sida puthor ane bu soidna ko tang tara obe try thobe swai sida within the 2 month ki manung putho hai bane ba putho ga parliament na approve to this approve ba this approval the question arise to di ko to di simple majority ne approve to ne simple majority di half to gi ama hegala simple majority aduna adu gi number du BJP the enough number lay aduna approval ki chances si 100 ne low ba yare this approval is no question ana parliament approve soi to ne ko approve to ra ga di kai do ga da 6 month oira ni PR se adu
एनी टाइम सरकार सेम खोप याबगी सस्पेंड एनिमेशन की पोट से मोई थम्मी अदुना मसीसु लो द खर ग्रे एरिया ने बको सस्पेंड एनिमेशन सी कयाम सांग थमगदगे सी पिरमद्रे अद 2 मंथ कंपलसरी ओयोब 2 month दुदी पार्लियामेंट एप्रूव तौद्रिबो हाइबनी को 2 month हाइबनते को पार्लियामेंट एप्रूव तौद्रिबा नत दिस एप्रूव तौद्रिबोक्ति सस्पेंड एनिमेशन ओइगनी हाइबनीदा अदुगी पोतुदा अदु मथंग सस्पेंड एनिमेशन टाइप थंबे है मदुगी लेत्रग चटनबिदा 6 month थंगरनी पिया 6 month लाने बको अदं साइ सांगदोकपदो आइरा खमदा हाना प्लान तौरमदे सेंटरना हंदक इरांग जे थोगा कुकी घरना अकोइगी लंबी गाड़ी मई था नत्रग इरांग थोलगा इरांग लेने लोन ऑर्डर फिल्म फतेने पीआर सांगदगनी है वफम लेतेबको पीआर सांगदबसी सांगदब सांगद ऑलरेडी डिसाइडेड अखोना हाइबदो हुजुपुद खनाम क्लेम तौदेदना ममांगाइदा सरकार सेमनी अदुना चोप चाउन पाइनी तोमन मी दुक लेरे काइनागा बीजेपी की थंबान की मार्का अदु तौनरमबदो हुजिति अदु सोम तागिद्रे आइना खम सेंटर दे हाइरांगनेबा चुपचाप रहो तुमिना लयु नंग तुमिना लेरगदी नंग खोइ तुमिना लेबेगी मतंगजिदा हजिक कुकीजो कम्युनिटी ना मखोइगी सिंगी सरुकसिंगदा खोइगी फ्री मूवमेंट यारोय काय हाइबसे खोइ कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा फंडामेंटल राइट्स मटने हाइबदारे को जाजिक लेजे दो स्टिल सिबावा खोइगी इंडिया गवर्नमेंट ना मोइगी लेरिबा कुकीजो कम्युनिटी की मरोइना कोटु मदि आईटीएलएफ मखोइ मदकदा हजिबो केमदा तबो उदे साइवाइसि कमाइनी ये मसाइना हाइजबदो मसाइ मन मयाम अंगांग मयाम सिंपा फारनुजी लंबी की हनुबी हाइदे इमा सिंग हाइतारे को कैथेन फमी के लोइ फाम इबोना लो समटाइम्स स्लीप नेवर डाइज हाइदु सुमिने लो जिबो तुमि मा अमु हगलक परक हाइ को आइना फागे तो लो समटाइम्स स्लीप नेवर डाइज लो जि सिब नाइदे तुमिने बखो मणिपुर अद अमु हगल के तौरिनी अमु हगल का दोइनी नाम जुजिरी द कापैदो डिफेंस ओइना आर्मी द अटैक तौबगी सीआरपीएफ ते कापथोक मुइ तरुक तरेगा सिरिदन को अमाइ तौर आइन खमबदा मिलिटरी क्रैक डाउन से सिनतना अखोइ द सोल्यूशन द लेते अतोब सोल्यूशन द लेते को हाइदि सिरि यारोदब हंदो यादरे अमित शाह ngang सस्पेंशन ऑपरेशन को यावबनी अदगी ड्रग नेटवर्क सु तुगायो हाइबनी याम यावरिदा तोपसु यामी खर यावरिबको अन सिगी सिंगसे मसी अमगा मैली ने मंगाक्तनी मसी पुनः संगम चंगेबको अदुना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीबी यारोय सिम लेरे अदगी ड्रग के नेटवर्क तुगायम चंगी अदगी दी सस्पेंशन ऑपरेशन सखायम चंगेबको आइना मसी तोइन हाइजबनी सस्पेंशन ऑपरेशन से रूट कोर्स नत्रगा सु कोर्स अमदी ओइरबनी इरांग सिगी अन सस्पेंशन ऑपरेशन काइसे मसी फतब पोनी अदु आइगी हाम्बन सबमिशन दा हुजिकी मतम खर तुमिनि लोसे मसी कदाय तुमिनो अमित शाह की टेबल द तुमिब्रा नत्रगा राजभवन द गवर्नर की टेबल द तुमिब्रा वी हैव टू सर्च इट अमोय हौतोकम चंगी इसिंग साइसन बिना कॉपी न लोज हौगलम चंगी हौगला काने लोना मिलिटरी क्रैक डाउन तौकोदोसी तौदो सायरे अद अमना इलीगल वेपन मयाम थिंगल लोइन तौगा दुगी सुखरा एक्सटेंसिव ऑपरेशन चथने हाइरमनेबको गवर्नर थिंगल लोइ फावा हाइरि मखोइगे 4 PM 6 months हाइरमबा अदुसु मतमदु लोइग्रे अदुगा असेंगबदे एना हाइजगिबदो 28 February की थोकपा गवर्नर की नोटिफिकेशन दुदा अमा थर्ड पैराग्राफ तु कयावगेदा ममा illegal and looted sum torombaneba aroibada am yorokpani last but one paragraph to the illegal or looted high reba to or sat crab already illegal hagadi am pak sa hore ai khamal matu intentionally hapa maleba kaino go suspension operations anytime sakhai yana suspension operation cd maji hai maji mo shaw yore cd void app initione हाइदी हेक हौबदगी मादी लोन यादरबा सस्पेंशन ऑपरेशन असार फन सस्पेंशन ऑपरेशन तो याब्रो असार पर जी 2006 की असार पर एक ता याव थबक तिनि मोय तो अदु यावरमद्रे अखोय सिसफायर तौबा सस्पेंशन ऑपरेशन मतांग यावदे अकानाइदे होसनद्र मोयना सस्पेंशन ऑपरेशन 2005 तौरिनो और 2005 तौ 2008 ता ट्राइप अटैक ऑन थोइनी अदुदि हाना यागे रिपोर्टु पार्टी म लाग यादुरि लोदि यादिबा यादबनिना सस्पेंशन ऑपरेशन इज अखोगी void app any issue still board size sira por pangan sorondramneba ado akhoina aina khamada my humble appeal da court sina bi high court supreme court ga na masi case kha toksom changin khali so my case to di unless and decided by the higher court high court or supreme court decide to di kaimta akhoina tawbunga moibo ko aina khamada law is still there aina kham law sung hagolakani hogi to hoga hoge tawni ngang na hanga tawri do khatang tiar gas ka pa ledna ko adagi nongmai gasai gi blank fire tawboda mi da budi panbra du khangde akhoi yam kan haijate akhoi nuaiti mi sibana mi bu side akhoi nuaitre amo bu so akhoi terrorist bukta surrender tawbagi warning am pibi wan haijabane khoi adu man warning du yakta gadi upai lete encounter on the spot sima chathabana tro paite adu ai gi humble appeal da
military crackdown is only solution atopa solution mai te ko military crackdown je karam kana tawra ka doino haiba sima de akhoi da kaitang akhoi chingnaba lei adu bu taw da so yaro matam na purakani lo hogolakani matam du da akhoi na amasu leidana ko the long arm of the law is quite a sang ma ku chi law gi ne law gi ma ku sang do ga na loi phar ki thun kangpu pi dik da adu su sang pu dik da fejol da phar ga sa khwai ki thun adu sa khwai matam du da na kai chen ma yaro Okay. Aduna I just said is it nahan Amit Shah na India ke Home Minister na koi free movement ni matang na man lauthokhi se lambi chathoksin jahalani haibni adu kariumba masida apan ma pirakpa ayat pa pirakpa jingje makhoi mathakda legal action launi hai adu ngarang si amna aka hena apen koi apan ma pigre moi gi mathakda oina India gi tawriba thausil do kaimda ma lau gidre makhoi mathakdo in lan tawsilakre adu ngak mob to control tawno honawda nomoi kapna chingba te sopan nang modi khare yauri adu maruina ngarang masigi ihauji sagana bona bada kotu ITLF natragana WKZIC hariba makhoi gi cookie jo community gi hariba organizations gi achau thawlang lawri ne aduna India government ngasi bawa kotu natraga ITLF natraga WKZIC gi mathakta ngasi bawa karibu action am the law gi wafum ju leitre aduna mamang da jo UAPA ek pa na bona bada khoi state gi UAPA already WKZIC gi lautho ga jo India na makhata na karibu da hire tram ni na makhoi phawa pun gi wafum am da leigidre so now Hazik India gi makhoi na haidong khriba tawgada thabak thorom me amsi makhoi tabuk ina pangthok pagam dora natragana sumna dagi akhoi gi ngaki akhoi press statement ama haibam thokpa haiba haidaba yabagi adugi mawong oina ubra kamaina ui hazik oi reiba fibam jera Prem akhoi ngarang gi incident tugi haipetang lakchari ngai ngasai home minister gi hambi khibido ngarang akhoi gi yam kana violent ori gi maram se masi maruina akhoi march ki wanda akhoi ne home minister na pibi directive se da lambi clear to haibase masi yam important oina makhoi na lawdeb masi gi sinataba moina masi ja thing gi maram se background da kai legi hamatam da march 1 gi meeting se da hairi se akhoi gi suspension of operation da riba kangbu myam se masi su yengsilu haib order am yawa makhoi na le pai ba khulai masi phajna thamalu sin hanganu suspension of operation da leriba myam se inactive ohelu haib order am yawa ahum su da mana piba directive ta akhoi mapan dei changai basing se masi ju identify to haib am yawa mana ILP hajarasu mapan degi aruga ILP haib se Myanmar chang pa ILP pe pipe na te ILP se somde chang ba kangbu ne ba ILP harasu mana Myanmar haib wahi machinery ba maduna masigi sigi crackdown myam se lakuma tamna mathang chathara abadi magi strategy se masi chinghoda ba yadi ha ngarang hector areibi thadana muna torpani ha je thamjake ba masi areibi thaba kanses da makhoina phana hajara basu masigi security personnel gi masigi restraint si akhui appreciate to hum to eba masi kari gino haima tamda makhoina gari ani mai thare 27 security personnel so ba matung na putharak pa ne ba 27 personnel sigi manung da hoji ani imdi yam critically injured ne ba yam so ibne ba ha si BSF ne CRPF ne Assam Rifle ne Manipur Police ne haibab sigi mi ani me actually critically injured ne ba madu ki tarak pada khud halak pada moi Assam Rifle Assam Rifle combined force opaga civilian sopam masing se civilian di yam sokte ba ta tru khatane ba mi kuntare sokpada halak pada adu ani actually dangerous ne adu moina nomai kapak pada songi nomai da pali ni adu actually dangerous war ge nomai kapai ne nauri da natte nomai kapai ne ba adugi level la torak pase masidi imuna toriba ngarang sidi treason highest level of treason leibak amagi authority da thengnaba adumba level of kanoma yoreba mkhoi aduna ngasagi makha taraktana ba hobada thingorodi ngasagi ani suba step suspension of aduna masigi se yam long term strategy ngi makha taraktana ba moin masi tawda yadi haiba torpani haiba se mai thamjage ba matada hoji government of kansai somna thambi khib kanda kari torkata ka yage have kanda Manipur government amasung India government hoji PR lai minarum Manipur government haijarage ko masigi se hoji kana tawre go back tawre Howji total shutdown sida magi kanu si yeng kini mai movement sigi kanu si yeng kini aduga within a few days masigi hangna na ba clear tawna na ba moina mungna rabni na madu makha ta ba thorakani haiba se ai thamjage ba adagi moina moigi concept yam clear oi da bamna karigumba akhoi gi international movement map yeng bio freedom even India hairona Mahatma Gandhi na India se freedom struggle to matam da white man British man magi dum lemine ba madum muito identify to deba British government British man na dum sim ai khane British empire ni hai ba adu makhoi gi hojiki cookie gi mun hoi tor bi ngana law matam da akhoi se cookie leni as if masi se pura independent country gi type ta kanam changba yaroi hai adigi amana moina kar hage kana maitai su changba yaroi hai ba moina that means Modi ethnic community amase pulak loi yekna bani haina tawkhre ba hoi as akhoi khena ba yeng biyo ba akhoi no je haibada cookie sing che loi ma yekna bani na hai de akhoi na haibadi only terrorist
ड्रग इन्वॉल्व तौरीब इलीगल इमिग्रेंट्स तो अखोई याम तोइना कुकी मिलिटेंट्स ने सिनाइसे कुकी हेब वाई सिनादेब कुकी मिलिटेंट्स अखोई अटैक तौहिब कांगु नोमै पाइब कांगु दो मदुनी ना अखोइना थंबनेब मसिगी डिफरेंशिएट तो कांसिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रियलाइजेशन लाइब एस पुन्ना सुमिया नेरेटिव सुम लाकाद ए मसी होल कैनोसी कोरियोग्राफ तौरइबा मसिगी होल क्राइसिस अमा डेवलप तौरइसिदी मुगी याम थिना लॉन्ग टर्म प्लान अमा तौइ मसिदी करेक्टों तौदे यारोय हाबगी रियलाइजेशन अमा लाइसे मसी दरकार ओइ हाबसि थमजनिंगेबा अरे कसै सोमना हमबिखेबदा कोतु कैकी मैम एक्शन लखोतिसे करिगिनो ना हंग मतमदा अखोइगी मसिगिसे अखोइगी लीगल गी कैकी मैम ताकपिखरे मसि अखोइने निंगसंग बयाबसे अखोइ त्रिपुरा गी हाई कोर्ट ना याम फजमा हाइगिबा अइना प्रोटेस्ट तौगेना मी अमगी मूवमेंट मी अमगी राइट मुत पयादीबो अदुना मखोइना प्रोटेस्ट तौबा कानसिदा मोइ प्रोटेस्ट तौइना हाइजरिनेबको मोइना प्रोटेस्ट तौ कान मणिपुरदा लेरिबा कु 34 कम्युनिटीज की राइट मत लेबा कईनो हजी हाइबा मोइना तौरिसे अतैगा मानदम लेबा कईनो हाइबा तमदा हजिके हाइबा लंबी से नेशनल हाईवे नेबा नेशनल हाईवे से सेनापति रे लाक्तोइनी नागा चिनो मैम लाक्तोइनी अदगी तमिलनाडु दगी आईटी रोड दगी नागा अखोइगी मैम लाक्तोइनी उखुलुम दगी फौजल लाक्तोइनी नागालैंड दगी मैम लाक्तोइनी नेशनल हाईवे लेबाकी लम अमा मसुंबसे मसी थुगाइबनी मसी यादी हाइबसे मसी त्रिजननी हाइबसे मसीगी इन्फॉर्मेशन अमसु मोइ दरकार ओइ हाइना अखोइगी त्रिपुरा गी हाई कोर्ट न मसीसु ऑलवेज हाइख्राबने अदुगा मसीगी एग्जांपल अमा याम तोइना पनबा मतमदा अखोइगी हाईवे थिंगबसे इवन गवर्नमेंट बुक थिंगबा यादेबो कईगिनो हाइ मतमदा हरियाणा गवर्नमेंट ना अखोइगी फार्मर्स एगिटेशन मतमदा लंबी थिंग मतमदा सुप्रीम कोर्ट ना ए नोइ थिंगनु हाईवे एसडी मी खुदिमक चकदबनी फ्रू मूवमेंट हाइसिदी फंडामेंटल राइट नी हाइबगी मदुगी इशू लाएबा मसी लाकन मसी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तौखिबा मनिंगसंग मतमदा अखोइ सिविल सीए गे एगिटेशन के तो मतमदा सुमाइना डिस्टर्ब तरको म्याम से मखोइना मुगी फोटोग्राफ सिंग से पब्लिसाइज तौवेबा सीसी मिसिनी तौरिसे सीसी ने अदुना गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना तौबा याबसे ngasa लबी चिंgai से कनाना हाइबनो कोतुना मनी मैतै चंब यारो हाइबनिना ngarang से कनाना थिंगिनो हाइतारि कोतु ओइना लाक्तोइनेबा अदुना कोतुना ngasagi हाई कोर्ट ना हाइरिबा सुप्रीम कोर्ट ना हजन हाइरिबा मसिगे अगेंस्ट अदुगा कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे लेन एंड ट्रैफिक एक्ट 2002 गी अखि 2023 दसु सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन अम लेबनेबा सुमाइना लेन हाई कोर्ट सॉरी सो कनो द हाईवे दे कनो यादे इंक्रोचमेंट यादे सुमाइना सुम इलीगल एक्टिविटीज यादे ना लेबनेबा को मसी मैम चरता लेबिसका हजिके हाइबा कोर्ट सिगी मथक्ता लीगल एक्शन हाइ सुप्रीम कोर्ट की हाइबा मैम दोगी कॉन्टेम लेरे अदगी मी म्यांगे फंडामेंटल राइट की अदुम लेरे अदगी मी सीबा ngasagi मी कुंतरे सोइबसिगी मागी पेनाल्टी से मोइदे पिगदबनेबा प्लस गाड़ी अनि मै थाबदुगी मदुगी पेनाल्टी मदुगी फाइन दो मोइदे इंपोज तौगदबनेबा मसिगी मयामगे ट्रेडिशन मयाम से मसी तौरकान मदुगी चाइना अदु फंकान मी से हन्नेबा सपोज इसम सम हारबदा इना ट्रैफिक से अंगांबदु थानबदा भगलों खाम लेरि हेंजलरोदे फाइन लरोदे आई मदु चाइना खंगनेबा अखोइनो हजि उरिसिना ngasai ओजानीना थंबिखिबा ngasai हंगबिबदु यावबिबदु आइना मखोइजे चाइना अमदा फंगदेबा लंबीदा नुंग थुगाइरे चाइना फंगदे हाइबा लंबी थुगाइबा मोइना अदुक यावना अखोइ पैसानानि लंबीदु सेमिदो अखोइ म्याम चटना नमनेबा मदुगी पैसा थुगाइबगी कोतुना मदुगी हाईवे डैमेज तौबी पैसादो मोइदा बिल सागदबरेबा नोइना एगेडेशन तौदना सिदैना सिफोगी हाईवे सोरे पुंग असुक्तेना असुक सोरे पुंग अमा मी चत्तबदा लंबी चत्तबदा स्टेट अमगी इकोनॉमिक करोड़ क्या मांगी मदुगी कंपेंसेशन नोइना पिगदबनी हाइबा लीगल एक्शन अमा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर तौगदबनेबा मसिगी इंटायर कैनो से तौदबसिना मखोइसे क्र सॉफ्ट ओइबा यामना नुसीना इरांग खना तौरसु सॉफ्ट ओइना डील तौबसे अदवाई वाइदुदा करी मरमगी दबकता मणिपुर गवर्नमेंट ना हौजिक फावबा मखोइ अदु मयामना इलीगल के अखोइ एक्टिविटी चधबा अदु ऑर्गेनाइजेशन सिंग सिबो एक्शन अम लौदना हजि फाव थमकपसे हाइदि मणिपुर सरकार जिदि ngarang nan खक्तनि सिब लैत्रिसे अदुना लास्ट 2 years अदुगी ममांगी अखोइगी long years अखोइगी बैक अदुगी ममांगदा जो करिगुम मत तौदना दुमक अदुम लै so the question is why the government is still silent कई मनम अखोइ मणिपुर की सीएसओ नत्रगा एनी ऑर्गेनाइजेशन अमदरि फाबा पुनबा करिगुम वाहि म हारु वैजो सिदैदा अखोइ एनएसए बुता हन मने खंगदे अखोइ लैबो सरकार जिना पालमिबा सरकार जिना अदबो ngasi बाव चिंगी ऑर्गेनाइजेशन जिंगी मदकता मणिपुर की जी गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट ना करिगुम त तौदे अदुना चिंगी ऑर्गेनाइजेशन जिना मणिपुर सरकार जो लोइ कंट्रोल तौरगा लैरमरवा हाइबगी वाफम बग लैरे साइबासिदा मसिदा ई करब थबजगेबा हजिको ई फार्मर्स एगिटेशन हाइरोने मसु गवर्नमेंट केम तौदेबा अखोइगी अमसु त तौदेबा अदु मसे अखोइ ओजाना अखोइ याम तोइन हाइबीबा मीसिंगसिगी लीगल अवेयरनेस से सी करिबा तो तकादा लीगल की अथॉरिटी रिट हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव पिदि तौदबा यादबा हम लेबा इवन अखोइगी हरियाणा केसता अखोइगी फार्मर्स की ग्रुप अनिना केस तौर बतुंग एक्टिव ओइनेबा गवर्नमेंट तुमिने लेरमिनेबा
मधु समजुक्ता किसान मोर्चा का किसान मजदूर कांगू तौर का केस तौर तौरनेब त्रिपुरा की मोगी ऑर्गनाइजेशन केस तौर अखोई मनपुर की गवर्नमेंट से कई तौर तारी अखोई मनपुर की सिविल सोसाइटी खंगे हाइब एक्सपर्ट खंगे इवन अखोई हाईवे डिस्टर्ब तौर हाईवे एक कंट्रोल ऑफ नेचुरल हाईवे लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2022 की सोई अखोई फंडामेंटल राइट सोई है अखोई कोर्ट मूव तौर की प्रोसेस अखोई सूम वाटपसे एक्टिव तौदसु माले करीगुम्बा लीगल एक्टिविज्म लीगल एक्टिविज्म दरकार लीगल एक्टिविज्म से लीगल अवेयरनेस दरकार लीगल एड दरकार अहूम पुल कानसे गवर्नमेंट तुम लेरस मोद खुद थिला कान तौदब यारोब अदुने अखोई उपाय लेतर कान कोर्ट चलिसे अदुना अखोई हाइना तुम लेरिबा मणिपुर गवर्नमेंट तुमिना लेरिबा सुप्रीम कोर्ट से अखोइना सुप्रीम कोर्ट की थोंगानदा अमसुंग हाई कोर्ट की थोंगाना मणिपुर की हाई कोर्ट सुनिया नंग लेरे मसी थोंगाना अखोइना नोक तोबो मतमदा मागी कैरोमदि सोय लाकनी डायरेक्टिव अमा हाइदी माना थिंगबदुदर माना मतलिबसे आई मैतै अमना मतपना आई सिटिजन अमा मियोय अमोइना मतइनी प्लस अखोइगी ngasiगी रेस्पोंसेस दा अखोइगी याम तोइने पनबा अमा ngarang से अखोइगी हजि स्टेटमेंट थोपा हौरे नागा इतिनाव म्यामदगी हजि एग्जाम से तौरी बोर्ड की एग्जाम तौरी मै हाइसे अदगी कनोगी सीबीएसई की एग्जाम लोइदे मणिपुर बोर्ड की क्लास 10 की ngana लोइखरे अदु प्रैक्टिकल वाली मोसिदा मो इंफाल चतब एग्जाम की चतब यादब लापदु हुजिक थिंगे मागी मी की चाही म पुरा मांगदोइनेबा अदु मोन ngana नुदानि तोते सडाउन तौसंग्रे अदु मोइ करी तौतारे अगांगदि परीक्षा थाबै चीएम लौबै चली होल एक्टिविटीज मैं मी मैं लोइमक से बोइना कक्थतपसे मिगी डिनायल राइट माना कनुम तौबसे मसी फत्ते हाबगी मसीगी मेसेज मोइदा पीगदबनी मसी यानिंगदि हाबसे मोगी थोले मसी मेसेज मैम से अखोइना होजि हाइना गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर सु अखोइ प्रजा मैम वारिबा स्टूडेंट्स मैम वारिबा मैम से अखोइना कोर्ट चत्तिङाइदा अमा चत्तिङाइदा थबकलोमदो ओंथोकपिरागा प्रजा मैम से मसी से अवेयरनेस पीबदा नतना एक्शन लखोटपि मसी एक्शन लखोटबा कांसिदा अखोइना होजि याम कन तम्मिसे ngसागी ए ngसा हाबि याम सोफ ओइ हादु कुंतरेट का तात्रुक का अखोइ साइददि असारे फल अमा सोरदि लोरनि अब नत्रा असा अखोइ मणिपुरदा साइदा तमखिबा हौजिकी इरांग से अमता सोको नते हौजि फाउदा आर्मी में सिरे बीएसएफ सिरे मणिपुर की एसडीपीओ सिरे अदगी जिरी दसु बीएसएफ की सिगरे बीएसएफ याम सोखरे मसी में कनानो ने लिस्ट यंग का मोइना कुकीना काप गातो ओइरमेबा मखोइना गा काप गातो ओइबनिना मखोइसे स्टेट के अगेंस्ट स्टेट के फोर्सेस के अगेंस्ट फाइट तोबनिना ngarang la duty chaliba state moin kunte ta kapi bese moina government of india kapre moina national anthem structure babu jai ko adubu moina flag pai ba adugi national anthem dugi makha da protect tawna ba chatpa kangu da nomai kapangam ba kangu hai bese flag ta kapani india gi sovereignty ta kapani madu chapchana government of manipur na thabak lokhot piu adoi tari manipur da hoji da thoiba moing ngarang sam sam ne hayo sente jaman lo senjar ge ngarang ko tu na hairu mayam do da aino ji haiba mayam do highway gi ne masigi bill mayam do ne masi piba matam da अरुगा मासे मणिपुर इम्फा लापा नुंगाइते रे गुवाहाटी की एनआई कोर्ट कौ मतमदा प्रॉब्लम से 99% रिजॉल्व तौरनी थमजे सो हजिक फाउगी ओइना कोटू चैलेंजेस यूनियन होम मिनिस्टर नत्रगना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनि मक्सिदनि तौरिजे यूनियन होम मिनिस्टर तौरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रा चैलेंज तौरे अदुना ngasi फाउबा हजिक इंडिया गवर्नमेंट की माइकेरेगी कोटू हाइरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिगी मथकता करियुम मत तौद्रे अदुना मखा ताब करि तौरपगी एक्सपेक्टेशन लै हजिक लानसी हाइरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगना यामना काहेना इंस्टिगेट तौसलकबदगी कुकी जो कम्युनिटी कांगुजु याम यावसलकपि वाफम बाउ लैरे कुकी जो कम्युनिटी खुदिमक लान पांबा नते हाइबगी वाफम नुचिंबा हजिक कुकी की कम्युनिटी दा याउ याउदे हाइनबगी तोंगान तोंगान वाफम मयाम खक्सु थोकले अदुना हजिक मखाताना कोटू हाइरिबा ऑर्गेनाइजेशन नत्रगना आईटीएलएफ हाइरिबा मखोइगी जो कम्युनिटी कांगुगी ऑर्गेनाइजेशन So in short, the mouthpiece of the illegal अखोइगी मपानी की चंगजलकपा लानमी सिंह हाइबदारे terrorist कांगू की mouthpiece ने भोग हाइनरिबगी वाफम लै Impact TV की प्रोग्राम सिंह असी live amadi recorded YouTube ता यंगबिगी हाइबा तारगदी YouTube ता हाना चंगबगी महुता GPay दा हाना चंगबिरो GPay की search bar दा Play Store type तौबिरो मसिदा Play Store resource code असिदा type तौबिरो मसिगी मखादा buy हाइना option लेगनी मसिदा चंगबिरो अदुगा लुपा यांखैगा मापन type तौबिरो अदुगा okay तौबिरो टिक अदुदा नंबिरगा पे 59 रुपीस ता नंबिरो अदुगी मथंगदा confirm purchase नंबिरो अदुगी मतुंगदा GPay की पासवर्ड हापिरो ओके नंबिरो अदुगा ngaihak ngaibiरो Play Store resource code की मखादा use code हाइना बटन अमा थोलकनी मसिदा नंबिरो अदुगा account confirmed successfully redeem थोलकलगनी मसिदा GPay की मथौ लोइरे YouTube ता अमुक लाकबिरो YouTube ता चंगलगा Impact TV type तौबिरो Impact TV की वीडियो दा नंबगी महुता logo दा हाना नंबियु अदुगा join बटन दा नंबिरो Impact Silver की join दा अमुक नंबिरो
Masigi matungda GPay da thakiba paisa adu sida tholaklagani Google Pay balance ₹59 haina makhada subscribe button adu nambiro aduga Gmail gi password adu masida nambiro aduga verified nambiro madugi matungda yes always nambiro aduga okay tawbiro no thanks nambiro aduga Impact TV welcome message tholaklagani C+ da nambiro masidagi Impact TV ki program sing live amadi recorded sing adu miyamna yengba phangbiragani